batata na bamama bantwenya bakento pia babakala mbota beno ya kele ntangu beneke kuizaka landa bantangu ya ndinga Kikongo na mabanière télévision. Mambo metadila bakiamvu ya undeke na kupesa mpasi peke yadi na mbanza matadi lokola kiamvu ya bakibugulaka kiamvu ya bilaumba meba kama na ndambu ya mvwadu ntama vena zandu ya Lutete Nzau na quartier Salongo na komini ya Matadi ya undeme kuma imbi ya kutoboka toboka bisengo petoli batula kavana ya unde manisa lemba ya kena kufusumukaka makuli ya bantu kena kudindaka na kati ya kiamvu yango pe bantu mingi memanisa luala ya unde kena kupesa pasi peke yadi kaka na ndambu ya kiamvu yango nkango mekumesa yao kifulu ya kuza lozila badoti ya mutindu na mutindu bantu kena kusala mambo ya mutindu ya kele nkango kezingilaka na ndambu pe bantu ketekilaka na zandu ya Lutete Nzau nkango kezingilaka na ndambu yango baunde tubaka na ntwala kinzonzulo na beto mbo yageka pasi pe maniongo mingi na kutala na kiamvu ya na rompo ya mvua du precisement na bilaumba mena kutala marque ya salite ya chobo ya mekuma na place ya donc vrai kimbevo pename kuma na beto ya grave typhoïde donc pas moyen bangungi pas moyen tala marque ya porte la ulutile combien de personnes que loala na po ya chaque jour po ya batuke loala tala tuka matiti mekanti na ndambo na yandi benofeti zaba eti mama mfumu ya quartier yani nde tubaka eti ani tubilaka deja ba mfumu na yani samna mambo ya kiamvu pe baunde tubaka eti kisaluke banda kutu na bivisibidi tope photo bakebugulaka kroki mutini bayuza bongesila kiamvu yango yaunde mesalamaka deja bakuizaka bimesa yao na ngonda ya 10 na zole ya mvula mafunda zole makumi zole na zole na inzi ya bisalu yai bapesaka kisalu ya kubungisa yao mekanti iti kilomba bubu yai Salu Bandante TV. Tata mfumu kedia tesaka inzo ya bisalu ya mabanière télévision pe mabanière FM directeur Génie Chambouyi Batu Benga yani ndeke na kutatamana banzietolo na yani samna kubumina ba inzo ya bisalu ya ba ministre pe ba commissaire généraux nyonso ya kizunga beto ya Congo Central samna kupesa bao mbote pe kukindisa bao na kimfumu yai bameka tukala kubaka benufitza baiti kilumbu ya iya ya sabala yai beto keli kilumba 15 ya ngonda nana Tata Chambouyi Batu Benga bakuizaka yamba yani na ministre ketalaka mambo ya mini transport pe voie de communication Mbuta Matondo kwa Nzambe Mac bakuizaka bula masolo la mutinu mosi ya mbote samna Tata Chambouyi ya kele inzo na bisalu zona pesa maboko na bamfumu ya impa sam eti basala kisalu ya bao ya kwenda na ntwala Mbuta Mac Matondo kwa Nzambe yani nde mutumekuza tonda dibanza ya samna yani dibanza ngo ya kele ya mbote pe Mbuta Chambouyi kuiza sadila yao kaka kilumbu ya 5 ya sabala ya Mbuta Chambouyi Batu Benga bakuizaka yamba yani pediaka na tata ministre ketalaka mambo ya environnement forêt pe conservation ya nature Mbuta Yves Songo Sama kaka samna mambo yango nde bakuizaka tubila yao pe bakuizaka lomba na Tata Chambouyi Batu Benga bisalu yango anikena kusala ya suki na vana vyani tatamana kupesa ba maboko sam eti bisalu ya ba utombuka na ntwala pe Mbuta Chambouyi melomba na bantu nyonso batula diboko na kata dilonga samna kusala kisalu pe kusadisa bakuluntu ya kizunga ya beto basala kisalu mosi samna mambote ya kizunga nyonso ya Congo Central. Bisalu ya kutambikisa kimfumu kuizaka salama na inzo ya bisalu ya bakibulaka Direction Générale des Douanes pe Axis DGD ya na Bunkufi ya salamaka kilumbu ya zole vandaka kilumba 10 zole na 3 ya ngonda nana ya mvula mafunda zole 10 zole na zole kuna na inzo ya bao ya bisalu meba kama na balabala peshiri na ndambu ya Palace na komini ya Matadi belofeta beti manaka ya kupita sana kimfumu ya kuizaka salama na tata mfumu ya ntete tope directeur provincial ina Vandaka vana Mbuta Mukuna Katumba Gustave pe Mbuta Alain Tendaye Lupumba nyonso ya kuizaka banda na kutanga misiku ya inzo ya bisalu ya bao pe kupesa bisintu ya kimfumu na mfumu ya impa pe na manima na ya bakuzaka vuandisa Mbuta Alain Tendaye na kiti ya kimfumu ya inzo ya bisalu ya DGD ya na kizunga beto ya Congo Central na manima na yao Tata Alain Tendaye kuizaka baka ndinga pe anisi amikisaka bantu nyonso vandaka vana eti anikesala kisalu na mutindo mwesi ya kufanakana samna kutombola inzo ya bisalu ya pe kukotisa mfiuma na nkela ya luyalo belofetza baiti manaka ya kuzaka salama na meso ngolo ya bantu katukaka na mbanza mfumu Kinshasa baina batindaka na tata directeur général samu eti anikuza sadisa bisalu ya na mutindo mwesi ya kufanakana.
na ntangu ya manima midi ya kilumbu ya zole ya sabala ya betokele vandaka kilumba makumi zole na tatu ya ngonda nana ya mvula mafunda zole makumi zole na zole na papiela ya luzaikusu ya baguzaka bimisa na inzo ya bisalu ketalaka mambo ya bansaka inti ya République démocratique du Congo to pe Ligue nationale ya football na bunku fili na foot baunde vandaka lomba na bimvuka kebulaka bansaka ya motopi nyoso kena kubula Ligue 1 pe Ligue 2 na inti ya beto samna mvula ya impa mebanda baunde kuza kutikisa bamambo nyoso na bakuzaka lomba bau samu eti bavwanda na insua ya kubanda bansaka na mutindo mosi ya mbote samna bansaka ena kekuza banda kilumbu ya tano kevanda kilumbu ya 10 na sambano ya ngonda yivwa ya mvula mafunda zole makumi zole na zole ya imetadila Vodacom Ligue 1 samna bansaka ya makumi zole na nana ya ikezo na buluka pe kilumbu ya sabala kevanda kilumbu ya tete ya ngonda ya 10 ya mvula mafunda zole makumi zole na zole samna ina metadila bansaka ya tano ya Ligue D mingi tangu ya tadilaka bimvuka motopi ya kizunga ya Congo Central lokola AS Veti Club ya Mbanza Matadi TP Mazembe ya Kazangulu FN Football Club ya Matadi pe ACLMC pe na papela ya nkaka ya Luzaikusu kwizaka bimuswa kilumbu ya zole ya sabala ya betokele ya unemekuza kuka bansangu ya ntete ya kwizaka bimuswa na Elina Foot pe bamekuza bimisa kilumbu ya tano pe kilumbu ya tano ya imekuza bimisa pe kilumbu ya tano ya makumi zole na tano ya ngonda nana ya mvula ya betokele papiela ya Fekofa ya unde mekwiza lomba na bimfuka noske bulaka bansaka motopi babika tete kusadila mambo ina bamelomba bau na Lina Foot ti kilokula bakiuza kutakana kifulu mosi ba unyoso bavwanda samu etiba kwiza zaba yiki mambo bake kwiza sadila mekanti na ndambo ya Lina Foot ya ndege na kutuba eti mvula impa ya motopi ya mvula mafunda zole makumi zole na zole pe mvula mafunda zole makumi zole na tatu ya unde mezibuka deja ya kwizaka zibuka kilumbu ya ntete ya ngonda nana ya mvula ya beno nyaso landaka beto matondo mingi awande beto mekwiza manisina bansangu ya beto na ndinga ya Kikongo beno bikana mbote.